Atongeria ba Meru kwanza kumeneria County Commissioner wa Meru bakiuga ni agotumira irio bya msaada kuringira ngabana Kiraitu ndebe. Na kiumia giki kiri ntangurutano cha ward turemurika ward ya Maoa iria kucheretie aroiri nkorokia 30. Mwana nirioto mathitho ntuku ya narua ne Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA. Mere antu baire baria barathikirwe ni muthetu bari moyo bakenjaga kioro chukurune ianjuri hai ntere cha Tharakanithi ni onokete baire baba barare bare kwenja fita kwe 20 na nirio nthingo cha kioro kiria barenjaga iramomokire na muthetu jojo jwethura jukibathikania. Mere ao nande niketwe nyombene antu bakwo sibitari ni achuka yeterete maromba na mathiko. Samogaishi magatu ambirire na rugono ruru rwa Kieba. Na ganden ya chukuru ya sekondari ya Njuri wadi ya Magumoni no Clinton Karani wa ukuruba miankata 20 na Eric Kimathi Mwaniki wa ukuruba miankata 30 bakomanite na ikubiago ukuruba egoro rirabarari kibaruani ya kwenjeri nyari ya kioro ya chukuru enu kuringana na DCC wa sub-county ya Chuka Duda Hiribae bairi baba barari bakwenja tabiti 20 ridaru dhingoro wa irinyari ruru kirena kubathika bari mojo ejuketi ngwataniro gatega tori barabara itigire mbu borichi na afisa bagwetega mitino ba county kuthikura mirino era igaigeto mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka. Waliokuwepo pale walipiga ukunga, majirani na vyombo vya usalama wakaitikia ule mwito, tukaenda tukasaidiana na wananchi. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kufikia kama saa 8:30 ya usiku tulifaulu kutoa ile miili miwili. Ontobobwende ibotigete antobameche yago bari na kithikiro kinene araba kuga bairi baba ibobarari achoiba mugate wa kirantugo kiremechino ukurukira ngogeno ya kwenja. Ni ombe Mungu kwamba azifariji familia zilizoathirika katika huo mkasa. Pia tunajua pale shuleni kuna watoto ambao bado ni wachanga. Najua tukio kama lile litawaathiri kwa kiwango fulani. Basi tuombe tu pengine kama kutakuwepo na watu wa kutoa ushauri na saha wajaribu kujitolea kwenda kuongea na wale watoto, kuongea na hizo familia. Nkaduda na kuria akariba emenyagirerera bakwenja bioro tabibi kenda gutakiumira mitino nkuruki. Ajali ni ajali, kuna mengine ambayo binadamu anaweza kuzuia, kuna mengine ambayo hawezi kuzuia. Lakini pia ni vizuri tutoe ushauri kwamba watu wanapokuwa na mazoezi kama hayo hasa ya kuchimba, tumetoka kipindi cha mvua, hata kama mvua imekatika, lakini mchanga kwa sasa bado hauna utulivu vile. Kwa hivyo tuwashauri wahusika kwamba wawe wanatafuta farm ground, at least kibinadamu tujitosheleze kwamba tumejaribu. Kiripotera Weru TV kumagechigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshma. Moragori uri nkuma kumagesigo kia Mara County ya Tharakanithi Musa Mateka inyirone athiki ntuku ya narua nja kwawe ntere chia Kabiru. Musa uria utotigete arina miaka 104 na akaririkano mono kumania na umenyo bwawe na kinya utaramu bwa mithega ya giuntwire. Akari na kinya tongeria bagesigo keu ne bachumiretie kumuringeria aria bamugwetete za mto urainyirite mono kithomo kinya kwetherwa ata kinya chukuru Mate Mugambi no karima thikone. Kurere mbare chia kebora wandia ganga kere gichigombunge kia Mara gatwingere ikwaso na mibango yonde ora murusa itani
na maromba mathiko mamukuru Moses kana mucamati kiegeri kana mono kainyiro mararugurua Thaa withire bwa mathiko kigongona gya kuringiria baba wetu anko wetu thini wa rĩĩtwa la Yesu Kristo wega bwaku mwathani bulonjokia na kanya aturi achore atongoria na nkinya ntu bamucie barekinya na gutangirikana mucio yukenda kuona amuraguri uri nkuma bakimwita kithikwa babu noe mukuru lakini baba uyu arari gitugi kia ng'ang'a arari gitugi gietu twinde familia nitwamwendete muno Kainyiro arari na mĩaka 100 aratwire kuragurira kariba gĩcigo mbunge kia Mara na nkinya guntu kura kungiamo na gutuika arari murimi na nari na uhusiano bwega na community ari ndagitari wa tradition urasabaga antu baingi muno kuma county mwanya nari mtu wa maana muno Kirinjuri Ncheke arari treasurer abegagira mbia nthaka na kurubara bagutangirikanite mucio yukenda kuringiria Kainyiro barenda kuonaga rwea maragwirera karagwa Ikainyiro na kio kirindi kira gigwikinyitie mathikoni makira mwituriria nkatho na nkinya nkuma kathumba nkatho ire itatiga tongoria baraba gwigikaroni gikuna nyuma nguisia traditional ile ngala udagana udawega by the way traditional ile ngite akende etembetekerie ni thagwa embetekerie ni Kenya nuntu anando yo tonyaji madhibitari je twa humanity onambi onambetwe tomage kazi extract tagwa in a way ikenda tuika modern. Huyu ni mtu wa nguvu nita munene for that 24 years ndikuwa na yeye na guteko nenda kanina kanene atanteragia ala kuna thina enda mwetaga Mwazimati a very strong man Kwanjuri Ncheke yeye alikuwa kiongozi rietwa kana muciaro Kainyiro arauga akanya kara Kainyiro aratigire no ankinya akaujurie turende agumate arari ntio tureagu kogu natia kwegwe na wasiwasi no ntomatiba inge na akareitha una kwara ni otia nkwe gukura muno kogu agumate arari tukamenyera Kiripotera Weru TV kuma kivura kiri gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Ntuko ya Narua atongeria Bameru kwanza batongeretwe ni munini wa Rentore Linda Kiome na urea ugochoa agitekia ekuru andene ya kaunti ya Meru niwe Elizabeth Kailemia nebekete muchemanyo na ikundi bia ekuru kuma South Menti bakiaria ni batariritie mukana kaunti kamishena wa Meru bakimuria kugairio bia musada kere antu bonde barabari na ubatu bakiuga irio bibi birethiritwe bikega wakuguna gesiasa rutere rwanga na Kiraitu kongi na kumagana jae kuro kuma egembe ya gatigate ne bezete amwe kenda gutwira mata uria ugochwa gitekia mubunge wa ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia bakiaria ekuru baba ne batariritie kuri na gitumi gya kuthura mutongeria uria ukaguna mwinge na kureta weti na mbere kirimu ekuru Kikundi kia Meru kwanza batongetene Linda Kiome uria thuria munini wa Rentore kigitikio ngavana na Kailemia agitwa gitikio bunge mwekuru na atongire bangi mwanya muthenya wa Narua bakinyite ndene cikombu ke South Menti nikenda gutirimna na atongire bekuru maraba ukite baba ingina ndi ibakugwata mbaru kiroto gya senda mbite Rentore kwa ngavana wa Meru na jabetho bagikira rwimbo kuonania uba kuma ruterero Kiraitu Kengangi generals ira chetawa generals itithamire na ibokare nara na president na gavana wetu ikenda betekaniria uria tukambiri witanguge amwe nabo na kengangi karao kiagametia kauga ke etage karento bibingi at the same time mbesa iro kuona bakethiolunga cio na ngugira chonde baitete kaburo supply o kaburo iprisila otije yandi areru ya rugoro kitengela
Priscilla kendia berere no agekira ende usiare wa berere sidi we Priscilla igeta banki ni Nairobi ikyo Thaa ibero ironera kweja kumatoka kuromba kuo twathuriye muntu ayi muntu aikira ite murungi ubukwa na thomete na ndi oroto kwita kike wangu na ndi king'angi ta kike kwita mbere kike ja kinyomo kirita mbere kike ja kinyomo oria ikweria ra twanyunya twana itwanya kairo iria ra ukanga yaja rekore ikianyuire oria cieko mbeya cia sibitari kero jene oria na sisibe tubatare wa mbesha meri ingi yo betare wa ere mbesha hiyo chimire kwa national government ya korea na sisibe tu ile isi yo kuona baadhi ya bakibona ngara ngiri tatu inspect karakati kidogo ikara kwere nonto kara kwere atwetere Mr. Ntore nange gwetwa ndambiro nawe gembe south ndethira sibitare nene irare Ntore akete MP na CDF angokwera na angokwera mantu ndonerete ya kwerwa sibitare uyo jori maijambea na marere ndebe yakure keja gwikwara county headquarters na Arua egekwo alitingoge bakero balingire king'anyi kura king'anya kuona kure 10 mwangirie 10 ate thonkomete ndatumanerie goro ndinji na wero nguge ora kwenda ndauga woni otenkwenda ndenda ngavana mithikare Ntore gavana amana bubu iborite county commissioner Meru atigeirio biko jebe musanda bitutumika kemandu jege kisiasa more than 13,000 tons jeirio bia relief bia Meru county lakini county commissioner wa Meru nuntu ni akwenda guteithia king'ang'i siasa hiyo chakula yote imewekwa kwa ofisi ya county nikienda king'ang'i etakana bio misemanio akiera njaganto na bio ende kuri antu bali gaitinaja kuri antu bali Meru county bagukwa ni mpala mpatie 1 week kama hiyo chakula itakuwa imeenda kwa machiefs kama itakuwa imeenda kwa wondi zetu tunatangaza tutafanya a peaceful demonstrations Meru county kutoka kesho tafadhali chukua uachilie wacha mambo ya siasa ya Meru county au utawezana kungina kuna ndikara mukademia na trimene kuru kumagishiko mbunge kegembe centro tero muyo na kwethura gikira ekuru wirane ati athuru akethura kibamenyera karambuti atete stare ciawe stare ciathirire ndatigere aciere gwekuo nande mami akwenda gwitobureria into buburetera bukare stare bumuikie parliament ina into bire na rietwa rea were kinya parliament kinya ngatumira connection ciakwa ndebo chuire into bire bieta wa binono ndeburetere nkiripotra Weru TV bitamuthuri murioki Gikundi kimwe na rietwa Meru Young Tax for Raila Odinga ni bathithitie muchemanio nterechelare kiritagaria ria kuringira ndebe mutongeria wojo wa ODM rungu rwa mwabure Azimio amona atongeria baria bachumiritie MAUREEN jane mutongeria wantu ba mawathe Mike Makarina baba ingi banto bagitariria mawega za gutara Raila Odinga ja rais wa batano wa nthiguru ya Kenya. Nicholas Chabare ni agukari MAUREEN ja. Bring yourself here. Nikiri kigomana okiagio kujiritwe entugo ya muthi ni imbeombithi bakuma akaunti ya Meru muno kiragi kuthuraniritwe etaoni ya Lare ikimenyekana ta Young Tax for Azimio na arabathire na mbena kurikana na atongeria mwanya kuma kiringwataniro ya Azimio wamwe na gutigira ibakuthi na mbena kwaraniria bura bagatigira ibakuringa kampeni cha gutetheria Azimio hewata utongeria. Leo tuko hapa na tulikaribishwa vizuri na kiongozi wa hapa and national leader kiongozi Makarina. Na baba alituambia tukifika Meru tuangalie kama Makarina hako na vijana ama ni mtu tu wa kuongea. Lakini tumekuja na tukashuhudia, tumeona Makarina hako na vijana na watu wa Meru pia wanampenda. Tuye tekeba abwe ituboera tere ibwendi. Na ibo ndo kuona vikari ya uhuru okolokeela na ba okolokera kinoti tukomba okinyela Raila tukomba okinyela Jaoko kenda tomba ko yakebwe tunyunyanira sai na babwe kiriki gomano giki
baeko bageria aburakomba kuruthika nyuma ya kithurano gya tariki 9 cia mweri uyu wa 8. Mimi Raila Amolo Odinga hapa ya kwamba Jaoko Oburu ranwe mutongeria wa ngwataniro ino ya Young Taxi for Azimio na thire nambe na kuonekana akiringira andebe Azimio akiuga baina moroto umwe gotigira kinyambe ombethe bakuguneka wamwe na tongira babangi bagwatanira na ontobobo. Azimio Young Taxi, kazi yetu, misheni ambayo tumepewa na baba na mama ni hii. We have to make sure kuwa ile kura ya baba na mama hakuna hata moja italala siku ya tarehe 9 ya Agosti mwaka huu. Na vile tutafanya, kuna mpangilio inaitwa adopt a polling station. Sasa wewe mahali huko lazima uhakikishe kuwa kila mtu, kila kijana ambako hapa umehakikisha kuwa umeenda kwa kituo na watu 10 kama ni kidogo. Uhakikishe kuwa wameweka kura. Baba anasema kuna 4 ministries zenye vijana watapewa. Sasa si hata sisi tuongee na baba alafu hiyo ministry moja lete huku Meru. Vijana wa Meru wabaki na moja, si hivyo? Na hiyo lazima tutafikisha. Tunaomba youth wetu vile mmeshikana mkae kama walemavu. Sasa hivi walemavu tuko na structure kutoka county mpaka government ya juu. Tuko mpaka mashinani. Na nyinyi youth, kwa sababu nyinyi youth ndio mnapenda walemavu. Vile mnatupenda na nyinyi mpendane hivyo hivyo. Na njia ya kupendana ni sisi kwanza tuwe kwa Azimio. Munya ni mtoto yetu kutoka hapa Meru. Hako ndani. Kila mtu hako ndani ya Azimio kwa sababu kuna pahali Azimio itatufikiza. Batu antobembe muno. Antobembe muno. Kenya kuisa. Udebi atobirembi? Lakini akere Azimio ngona kwe bia atobirembi? Ibyo kwenda agende bumise kinyadora totenda Raila mbere laito change no ndobe bia to bibi yego. Kumalare Gembe North, Beton Class, Chabari. Eta mbere na kurumira Nteto cheruthe muinchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na Nteto nkuruki. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Anko leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethia ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untubo waku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Noe ngavana ure kurokete kegerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire Gabana Kiraitu Murongi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo inya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole tie watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya chibuwe ngoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yoka tukiria. Gabana Kiraitu Murongi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murongi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Arungamĩri ba Meru Cooperative Forum eriani forum ya gutetera mendekithia na mobatuja society chionde Meru amwe na sako chia mbecha society chia iria chia kaoa marigo majani housing miraa idhongo avocado boda matato amwe na society chionde chia Meru iba kukugwata ugeni kire uruguria bwa forum eji mambrajaja wambirwa bwa forum eji ni jantuko ya Jumatatu tariki 20 mweri jwa 6 mwaka jwa 2022 yenine giakaga Methodist Church kumatha inyachia rukiri mugeni wagete wa kethirari ngavana Kiraitu Murongi bwinde ni bugwati ugeni. Meru Cooperative Forum official launch. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Beta wa medical nturi. Beta wa Linda Kiome Kitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tugonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitera tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike senator wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru
uria ikomba gwita ngugi uria ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura, tureta ugaruruku Meru. Ngoko gwatogeni oringi kiri Nteto chero themwe ngichokera ward ya Maua ni imwe ya ward iria kithurano negiki yonekete gukuchiria rombi bagitikia MCA baba ingi bagatabarikia aria mwankira nande kuri na roiri nkurukia 30 ward ejiri rungu rwa gicigo bunge Kegembe South aria kagitene gaka irungamiri ni George Muthuri uria uguchwa gukaria giti kiawe gukurukira tigiti ya kiama kia UDA. Mwandiki wetu wa Nteto Wini wa Keng'ero nethiritwa gikaranthi na bamwe barombi gitigike kuthikira ugambi bwao ankuruki ethwa kithikira uge bwa akari amona kinya mateta jao na giki ni gichunche kia mbere kia riboti ya mwanya ntangurutano cha ward haria kiumia giki tukumurika ward ya Maua. Tukwiririte kithurano kinene kia mweri wenana ite mwanya mwanya bionekete bina ntangurutano inditoma na ite KMC ni kimwe KTV itomurekete wandi mwanya mwanya kaunti ya Meru irationanite chena ntangurutano inditoma na wandi ya Maua ni imwe ya wandi ira kuchilete arweri eteke arweri nkolokia 30 bonde betutareria wendi bwa kwitha betongerakia wandi no mberema atumenye wandi yo yongwa nkoloki. Wandie ya Maua ni wandie gishigone bunge Kegembe South na konende na ringi kura nkolokia ngiri 16 baraba ishiandikithetie. MCA wayoka itenekani mheshimiwa Muthuri urainya onenio wendi bwa weta na mbere umetongeria na kiama kia UDA. Betawa George Muthuri mutuma MCA Maua want bethirite ndi MCA miaka inaithiri tutwete kuyura yo 5 ndiromba kura cia MCA na kiama kia UDA. Tukethira tukiaraniri nyana ura wari kwa mbere ya Muthuri niwe mheshimiwa Duncan Kangwana Mereti ura wishumirete rengero ironero na kiama kia Mbas. Nimbita wa mheshimiwa Duncan Kangwana, former MC wa Maua Ward na aspiring candidate wa mwaka yote 2022. So nketha ndi ndebene tariki 9 mweri wa 8 mwaka yo. Maua Ward ya yunda arikuo dogumete through election they are dedicated after the former MC wa Thaa 2013 aro pass ndegere ndatikire over na ndarie tangu mwaka 2017 kwa karibu itushwanite ni imwe cia mbarathira chichiumirete kwenda kurita MCA ora eteneka iteneka rito mbeta wa Riki Gitonga kana Riki Irinya Gitonga kuma Maua ndeso eteke MCA Maua Ward dhaito etete kwa municipality kwa utureta tukiwa MCA municipality ndomi ya kiama kiota PPD Party for Peace and Development. Mimi naitwa India Mude Bilo. Mimi ni mkaaji wa Maua long time ago na mimi ni aspirant wa Maua. Chama changu ni chama cha Nopeo. Betawa Isaac Murethi kana sire oje no maria lerombete ke MCA Maua Ward. Wandi ya Maua ni rais kene muno na urimi na biashara ya kimera kia mira. Tuwatanero yonkuretera gicunche kia biele tuthonje mirandire bwithikite rungune rwa MCA wakaitaka na tuthikirie ogambi na wogia bwa kariba Maua. Ngoye MCA ora konteaniri ne ono nto barabara imwe itebwethitwe na wete atubwethire lakini atubwethirite ko na moto tena stima anto yayo. Wini wa Keng'ero gicunje kia mbere kia ronarora mwanya ntangurutano cia wandi.
Atongeria kaunti ya Embu batongeretwe ni uria uguchwa giti kia ungavana kaunti ule ni kivuti ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni rwangirwo gima kaunti ne ubakiuga matibitari jari Antone acheke wakagita nande mabisa bogima kaunti ne une bethiritwe bari na mugomo bakiregana na wagibwa ndawa mwe na kinya mathaga jange za gitumi ndene ya machibitari ritamwaniki gatumenyithie. Atongoria ngurani a kaunti ya Embu ni marakomithia ugondereru munene uria uri kuo thiini wa kaunti ya Embu ruvonge rwa ugima wa mwiri. Lene Kivuti na uria urenda giti kia ngavana wa kaunti ya Embu ni urauga ati mathina mama monthe maumanite na gukorwa ati ruvonge ruru rwa ugima wa mwiri rutongoretwe ni andu matari na wendi wa kuthondeka uria kwagirire. Gwa kavinda gaka mautungata maurigiti thiini wa thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni makwamite kuona thirikari ya kaunti ino ni remetwe kuriva mbia iria arigiti aya marenda na iria ikinyete milioni 700. Health katika Embu imekuwa kilio ya wananchi wote. Na mimi sisemi ati health ni Wambora, kwa sababu labda Wambora alipata partners ambao si wa development. Tari vinge to shionde kama hospitali zinafungwa, hiyo sio haki. Na varia mwene giti wa kiama kia ODM thiini wa kaunti ya Embu na uria urenda giti ya seneta wa kaunti ino niwe Moses Wamuru arauga ati ekari a kaunti ya Embu aria matari na uvoti wa kuthi thibitari cia andu kiumbe nio magukorwa makiumira makiria na uguo kuuria thirikari ya kaunti ya Embu gukorwa ikithiria mathina maria mari kuo ma arigitani wagi wa ndawa na ithimi cia vata. Ngoro yakwa niregwekirira narigwa thibitari cia vingwa muthini ni wao no ngacoka naroria mweno ngakena ngamenya kivonia kia Embu nikioneka tweta atongoria tuna ciacari ni turageria kwaraniria na thirikari iria ikuo na niketha maundu ma erothi macoka. Na varia atongoria ngurani maravurira ndevere ni Kivuti akienda giti giki kia ngavana makiugaga ati ke nwake uri na uvoti wa kuthiria mathina mama monthe maria maragumira ekari ya kaunti ya Embu. Ni murenda ndawa mathibitari cioneke angikorwa ni turenda maundu monthe mavue mondhure na muthure rene andu wetu twareni gwe tukaruga Jubilee thibitari yetu ra mbige ni mwicira mbige mathina metu matikathirwa raisi makathirwa gavana. Ni maragia miario ino mari mwena wa Musagori gicigo mbunge kia Manyata kuria mari na mucemanio wa mwingi wa kampeni cia kiama kia Devolution Empowerment Party. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Munini wa mutongeria wa Nthiguru na uria uguchwa giti kia urais na tigiti ya kiama kia UDA Dr. William Ruto ntukuya narua nekite muchemanio na biashara bakwendia mitumba thokone ya Gikomba muciene jwa Nairobi. Nkuruki Ruto ni amukirite bamwe ba siasa baria batonyete kampeni ya UDA kaunti ya Meru bario Edwin Kiongozi, Edwin Mutuma na uria wizikene monota Dangote nayo kaborio ya Raila Odinga ni ambete kambi kaunti ya Makueni kireta gari ya kuiringira ndebe onde nawe Rais wa Nthiguru ya Kenya Uhuru Kenyatta amukirite rongo ya kwithirwa ikimuteya ni untubwa matagaria jara thirikari yawe jukite gutigira kuri na weti na mbere kiri mumbere jwa mtumuka. Without him, a lot of the work that we have. Rais Uhuru Kenyatta muthenya jwa narua ni amukirite kiewa gya kumuteya ni untubwa matagaria jara thirikari yawe jukite gutigira kuri na weti na mbere kiri mumbere jwa mtumuka haria ugite bobo bwari bumwe bwa wirane buria ojoritie. I wish to express my deep appreciation, asante sana, for the award and to commend the Gender is My Gender campaign for this noble initiative, which is indeed an inspiration towards our efforts of fulfilling our promise of advancing gender equity and equality, empowerment of our women and girls, and
a cohesive, inclusive society, both here in Kenya and on our African continent. And I also wish to commend the Gender is My Agenda campaign for the remarkable work that you continue to undertake, keeping the African Union's solemn declaration alive by monitoring its implementation, thereby ensuring credibility and reliability of the performance of a country. Nayo njuri ya Azimio keyetongeretwe ni Raila Odinga nikete kampeni chiao kauntini ya Makueni arabonekanete muno bakimeneria munini wa Rais William Ruto na kuiringira ndebe. Tuko na tume ambayo inahusika na mambo ya mipaka katika taifa letu lote. Kitu imekuwa ni ya kwamba wameregea sana. Lakini hii kazi tutafanya kwa njia ya haraka kabisa ili ijulikane mpaka wa Pwani na Ukambani iko wapi na watu waishi kwa njia ya urafiki. Ama sio? Sio sawa sawa? Hata ile stima ambayo imewekwa pale tutapata suluhu yake. Sawa? Watu wamekuwa kilia sana, tu wanyama wanaua watu na hakuna compensation. Mimi niliona mwenyewe kwa TV huyu Ruto akiongea akisema ati kura zangu sinaweza kuibiwa, na anatetemeka, hata mdomo yake inatetemeka kidogo. Nikasema huyu ni yule alikuwa anatukana watu. Sasa pilipili yake imemfikia. Alikuwa anatembea Ukambani na anaona kama yeye ndio kingi na mfalme wa Ukambani. Ni hivyo au si hivyo? Kagitene okau nawe William Ruto nekete gikaro na biashara bakwendia mitumba thokone agikomba mushine jwa Nairobi. Hii Kenya iko na watu wako na kiburi na madharau. Ukisikia kiongozi anasema wale watu wa bodaboda na mkokoteni ni takataka. Ati wanatuambia ya kwamba ati biashara ya mitumba ni biashara ya nguo ya maiti. Sio ni kiburi mbaya na madharau mingi. Hii mwaka ndio tutamalizana na kiburi na madharau. Siasa imekuwa ni ya viongozi na kutafuta vyeo na kutafuta mamlaka. Mwananchi anatoka hapo bila. Safari hii tunasema jameni, tubadilishe. Hii siasa iwe ni ya mwananchi, maslahi ya mwananchi, matakwa ya mwananchi, na vile mwananchi maisha yake itabadilika iwe bora kuliko ilivyo sasa. Harea nkoroki amukirete bamwe ba siasa bara batonyete kampeni ya UDA kumamero bara ni Edwin Kiongozi na Edwin Mutuma. Jambo la pili tunasema wera ni wera. Biashara ni biashara. Ama ni aje? Ekoroba kuma marimanti ntuko ya narua ne bachumirete na gutetera kiria bakuga ni wagagia na kinya wagibwa ukaria tauni neu ni aria nkuruki boroterete kiara umwe wa mabisa baborithi na rietwa meja kimaita bakiuga nethiretwa kibanyamaria na njira mwanya mwanya. Nkuruki ne bamenerete otungata getuonekea borithi kia marimanti bakiuga kinya baringa riboti gotwe onogaga kuthingateria mateta jao. OCPD wa Ntere Robert Kimanzi Antonia wene kirete werane ati mateta jao jakathikirwa na ngerekana ikethirwe gichowa. Paul Kabethe nethiritwe agitutumira riboti iji. Barorunganite muthenya gwemthe kurwa baba thoko ya marimanti na uguikira bakugi kuthanga iba mwaba mabitha maborisi kuma gituoni giki kia Imwe. Marimanti na menyere kunyanyasa akaba marimanti ne batikinyocha kwena unga chokia nkero bari thieta no ndonyo mthira bambe ngata oci ati nanda kere ambera goma na mukoyo no tiebu kumenya utiebu gatetha kanabu maskini ya muka bako thiba kwandikithia twa bajire twa baoria na taboerwa bau gato bakutiga namba cia thimo bagetwa twetera bagetwa batetwa eniro tukuria tio gotore koro gato kunyanyachwa no tutie na mbeca ochi arethi akanenkerwa mbeca wego tena mbeca wego okaorogu muntu nako gukumwa inge twathokia mwamba na itwa mugwete chau na twari kirindi kingi na chibo na ariogo
na anti bare ogo na twamwira ngwemo arethia karekua ende tio tukathiku ito tena akija kuya kwira mtu mwamba ngwemo ni tamugwete na ndigo na athia rekua ibu tukuria ndi thirikari no ina tega tutethangie no ya ngwemwe inge na gwaturi muntu urethia karekua waijwa akarekua na tatu bunge borabo wangenteti wage botungata bwega mono kire mobisi gituoni giki kya marimanti mwekoro na bateri kwa wageteo tanio ndeginwa ndaka muntu na bateri kwa wageteo wana wegu mwekoro kani mware respect is never bought Yetegeria muntu ora kunyanya tanto bataoni taoni etie mundu akulema totie mbori cia kwendia kule mtu aenda yanguo kule mtu abora nguo kule mtu aenda yankima kule mtu aenda yochoro wendi agento gyakwe wathi watunwa ngwemwe wati wanambi nda turanda thingwe mwenderwa watanjira uchoke no ntotie lete 100 1,000 lete 2,000 ikonda ruta 2,000 na ngothieta geteya osiasi na spindi bandi betwe baya batwere marimanti maketi boto gatora kena totake thingwemo no ntona wathingwemo ukera munene alisema wathiogo utana mbesa rero munene alisema rundi tafute 5,000 na totiena mbesa nana totirera muru tokombora ta nyomba na totireta ile ndo tokaragwa gutoreta masikuota na marimanti na ikyo tonto bakuria tongoria baona mono county commissioner wa county Thaa Nithi kuthungira Antonio Bo oti pindi na borisi yake ni batikania bekamba ibachoke kamba komisina naye ingirie manto mama nonto akoriba inyira ba marimanti totiana ya korito tore baramba gwera osipindi wa Thaa Nithi bwana Kimanzi Mwangangi akitheria monto amamothi barikitie kuwata na kero kiririko ige kurungura mtu tutaweza sema huyu hawezi shikwa na sheria. Sheria inakata mbele na nyuma. Hata kama ni police officer amelalamikiwa, kama mama ako na malalamishi kuhusu police officer, sisi kuna mechanism tunatumia kuhusu malalamishi kwa police officer. Nataka niwahakikishie ya kwamba mama atapata haki yake by the end of the day. Na kila kitu, kila mechanism iko sawa kabisa. Sisi hatutaki mwananchi yote aende akisema ati polisi kuna wale wakifanya makosa hawawezi. Sisi tunataka tusafishe jina yetu ya police service iwe ni kila mtu ako sawa kwa yule mwingine. Nkiripotera Weru TV kuma thokoni ya marimanti Mito wa Paul Gwakabethe Nkatho cha mwanya ni untu bwa uga wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanrite na bautwikire Nteto cha ruthemwe tuchemani 3:30 mbeta wa MAUREEN KINYA mwana neto mathitho ni MAUREEN Kome itana mbere na kurumira mibango ndene ya Weru TV nontu wa materi makena nethiritwa gichokera na mubango jwa nkatha chietu.